ngase uksit ki bakan ma nonglei nuksina yung kai kya humdo kre mioi kya sokle Huruk kaya na khundari ba Manipur da thamoi gi state pa mari amana ngaleng matam de hauna ngasi phawa nuksi sanan leiminar ni haina deputy chief minister ga kham na phongdo kre amadi afaba gram panchayat khangatuna RGGS ki mana pinanab ki thabakta mari lene basing aran ba tawwa thengnare Ming tabri sung butaram nok jeri hojik mapung ai pau ngase upung teret makhairom tamatam da sit khiba kan banong lei nung sit aduna awang mai kai sengmai degi senapati fawgi tumatung phom singla chaung amata thon kre hojik fawgi phangma pawgi matungna nong lei nung sit aduna mioi ni sokle makha tana sokpa sing masing hengalak pa yari nong lei nung sit aduna maram moiduna national highway Imphal Dimapur lambi gi nakal da hoba so upami kya tek thar tun lambi da ta sin badagi lambi chathok chasinda chauna kudong chada ba mai una kre Mafam sing asigi akoi leriba mioi kharagi yum amadi workshop kaya su humdokkhibadagi hauzik leifam leitaba yaure amoromda ngasi ayuki nonglei nungsit aduna Manipur gi tunga fung kaya da su yung kai kaya tekre ngasi ayo maruina Imphal gi awang thangba sarukta maruina kanna sikhiba nungsit aduna tongan mafam singda leba yung kai kaya amang tak thokhibaga loinana aina hujik hujik leijari mafam sengmai bazar manak makta dei leijari mafam sida maruina ngasi mafam sida myam ubirangani mafam si yung kai tekpa jinga paithokpa myam lei adugi maraka sida akhoi gi sokhiba mioi am khaka akhoi ungtang unajagi songi ming ungtang haibiu ba Punjak pam Romeo kainoni ngasi ayu ikhang khangdana sikhiba nungsit se masina somna leibiriba mafam sida kamai tongdana isagi asok pam si kamai na sokhiba no do adum taga haibiu ba akhoi si kanone akhoi tummi ngai da nuksit chele na akhoi si haibuga tholok pan nang da vida sum pairaga akhoi tumpham sidagi sigi wapan marak sida akhoi tasan man ado akhoi si sigi wapan jileram bage akhoi si khajik tang suk jene na asilem da tar ga de akhoi sibi abagi cham su lei Nonglei nungsit aduna Tamenglong district ki mafam kaya da su yung kai kaya amata thon kre district headquarter leba PWD IB gi yumthak humdo kre Tamenglong police station su amata khra thoki Songram khulda nonglei nungsit aduna yung kaya humdo khibde mioi kya leifam leite uwa kaya tek boloina phum kaya da singling khaire Seolos ki manungda akhakaraw yauna nonglei nungsit asina district asida mai phanglakta numit manga ni rom sure masina muke hena miyam da khudong chahanre hairi Amoromda ngasigi nonglei nungsit adu dawana takraba singi report laklo matungda sarkarna kari thabak lok paikhat pa yabagi haibadu yengsingani khudaki oina mari lenaba dc sing da report pikhlak na ba khangkre haina chief secretary o na bagi sorna phongdokli adubo khoi pausi phangabni na je district administration da masigi instruction piraga yung kai tekpa kaya yawba dagi aso open kaya leiba madugi paudu khanga matungda Manipur sarkar na koi gi SDRF haide kari hani koi gi state ke disaster relief fund dagi piba yaba mating do koi pina ba tawni asokana panba adung ba yaw ga su leyeng ba gi dung koi mating soidana pijagani Numinini Satharakhiba Langol Tarung Village gi mapok kumon amadi cultural festival ngasi loisinkre Langol Tarung da pangthokpa thoromadu da deputy chief minister Gaikhangam revenue minister I Hemochandra PhD minister Manga Wi-Fi health minister DK Korungthang amadi MLA Janghemlung Pamaisu Saruyaki deputy chief minister Gaikhangam na chatning balaining chalabasu ekhoi mioi ba khudimak mane haibo wakhalol kaufum thokte Huruk kaya na khundariba Manipur da thamoi ga set pamari amana ngalingai matam ding hauna ngasi phawba nungsi chanana leminarakli nungsi nabagi mari asi hena chesna thamdana ba ekhoi khudimana hona minersi aiki Huruk kaya nungsi chanana communal harmony asin saktam huruk masen nungsi chanaba aklok leba khamdaba aduba amat tawba loan kenaba dan khonaba magai kitabana ekhoi tungan ahandaba nungi oil nungsiba madugi connectivity minds wakhalon akoy sinabadana aduna gi tho mahas antar ajare chinsu ai sinamani pusairam aduna ko prasa es manipuri simi tami thuk maya so
ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯀꯟꯈꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯈꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯈꯩ from time immemorial 미워이고 칼보다 믹싱으로 토크가 막하게 문화는 게 거기 가서 엘레미라고 아시나 에코에 빅러바 미싱이 안 되더라 가지고 시나무 실수 레버프가 하루 보이더니 Health Minister Di Korumthangna Saukhat Lambida Ekhoi Amatoina Punsinaduna Chatminaba Tangai Phade Phongdoki Minister Hemochandrana government asna tawgani hana miyamda pikhiba thajabasing makhatana pangthokigani haiki 나몰tamgi ising matangna mai matangna mahanga karigumba mayamgi praja asini seva tawjana hodo matamda maduda kuida dola doli nai banda traga maduda BJP gi Congress na haji lagi ba ising dudi BJP su thakka doli ni adigi Congress su thakka doli ni ising na sini no lagi ne ba maduda koi politicalize to ko apun sulai lagi aduna honorable MLA dasu aina haizidigi madudi akoi hojik lagi sarkar se we stand committed akoi hanasu pipe na chinga maya ama tangda koi khada sadna akoi thabak tawa hawge happy commitment to lagi gabani there is no change in the stand we will continue to do the good work Bharat Sarkar ne sahi khudingi afaba gram panchayat khangatuna Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar pinanogi Manipurda thabak paikatpada Mari lenabasingna aranba tawwa thengnare hari lupa lakh tara yawa manasi pinanaba Ministry of Panchayat Rajna State Panchayat Performance Committee am semlaga khwaidigi phaba gram panchayat khangatpagi thaba si paikatuna lakhibani mamang sahi goina committee asina hakthengnana chatuna thabak fajana tawba gram panchayat taruk khangatki gram panchayat singa dudi tawbul wangu terakhong fayeng kiamgai amadi waiton pangal tabini Kangalaba Gram Panchayat Taruk Asidagi Ahum Khalaga Award Asigidamak Thagadabani Masigi Ona Tainabada Kangalaba Gram Panchayat Taruk Asidagi Phayeng Gram Panchayat Khak Natana Hana Khangatpada Yaukidaba Fuwala Amadi Kundrakpong Gram Panchayat Su Award Asigidamak Thabada Yaukre Thawong Se Asumanate Kungang Chawkhanaba Honabada Phawa Rajniti Khut Changsilakpa Asina Thamoi Singna Kungang Chawkhanaba Thabak Tawriba Pradhan Singda Chawna Ninganaba Pole Haina Wangu Terakhongi Pradhan Posangbam Balesorna Phongdokle Lagliba April Kunmarida Jamshedpurda Pangthokadaba Thorum Amada Award asi yentokadabani Manipur goina aranba tawbagidama aingi mating lawduna tasingna thabak tawjaba Gram Panchayat Award asi phangnanaba thabak paihakani Wathok asi sauthoraktringaida Manipur government ki mari lenabasing matam chana mieng changba phagani haina pradhan makhatari Under state selection committee na koi selection tawwa asi wangu tera Gram Panchayat na yaringdi maramdi surba state State Panchayat Selection Committee na Kangalaba Gram Panchayat Taruk ki manung sida sumnagi phayeng khaktang natana hairiba panchayat manga amadi sumnagi national team da sumka maming sumkan bandana namjillaga thandana award thai haiba khangandaba se wangutera Gram Panchayat ki padan amadi members sing na yaningde masigi mathakta koi National Thak Tai Koi Che Thaduna Amadi Daga Lairagadi Koi Legan Sutpau Soyan Tawgani Haukiba February Amada Lilong Kendri Manung Chanba Lilong Chingjao Amadi Nungaida over 5 Lena Sandorakiba Adugi Horapong Kangbadagi Sabchana Lena Adu Makatana Sandorkana Batabak Lokot Badagi Lamdamadongi Miam Hanagumna Tangdu Laitana Lake Rehaina EDSPG State Nodal Officer Dr. Sasi Kumar na ISTV News Go Nabada Fungdokli Tokribsi ꯑꯩꯈꯣꯏ IDSPꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤ ꯍꯦꯟ ꯄꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯍꯤꯛ ꯆꯪꯈꯤꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯥꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯈꯤꯑꯕ ꯈꯪꯉꯒ ꯍꯦꯟ ꯄꯝꯗꯨ ꯐꯔꯗꯔ ꯁꯤꯟꯅꯍꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯨꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯀꯣ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯅ ꯍꯦꯟ ꯄꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯀꯣ ꯍꯦꯟ ꯄꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯀꯣꯂꯥꯏ ꯀꯧꯕ ꯃꯍꯤꯛ ꯑꯃ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯨ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯀꯣꯂꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟ ꯄꯝꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯗꯤ immediately ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯍꯦꯟ ꯄꯝꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯠꯆꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕꯒ ꯁꯝꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯀꯥꯏꯅꯣꯝ ꯁꯝꯅꯔꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
khangep ko ana hand pump si ki ising si sinaruba mi gi chama do humpum ki sangda anaba sin nai aduga hand pump ising si sungsi sinaru da ba kundu de imung mari gumba lay moi si suna na de adu de ge amuk anaba mi singdu gi amang mutu ai khoi na amuk laura kanda testo kanda equalize amuk phangep ko aduna epidemiological side te gidi aikoina hand pump gi sing da su hai me hek tu yaure sinaru ba mi sing ya mang mu tu su yaure ba ni na ana ba tu sini na koina samjane Lairik Hairabasing Masagi Marol, Mirai Pasdegi Hena, Laibak Tibalaki Haina, Maram Art and Literature Society Chairman, T.S. Thambu Maram Nangsi, Tribal Research Institute Hall Pangto Patnomoiba, Seminar Hodopit Romda Fundo Kre, Tribal and Endangered Language Ki Oiba Nomoiba Seminar Hodopit Romaduda, Dokumang Kongsai, IUCB Ki Chairman Romba, Dr. T.S. Dilip Kumar Su, Saryaki, Thambu Maramna, Hork Liba Naharol Sing English Somebody Hindi Herbidi Larik Herbini Haina, Kanaduna, Lol Singasida Hawaii Luptuna Lare, Masagi Marol, Sinabana Larik Habo Watpo in a loner basi, Nakong Nabamatam Sana Tau Paikal Hongrabadi, Lol Kaya, Manki Bayai, Haiki. Interest of Sira Hairabadi, Asim was seminar Siam Karnevani, Community Education Seminar, Torga Pamtopa, Makoi, trying Aduna Pamtopa Mandava, Hairabadi. सरकार की ऑफिस की मरी लेने को ऑफिस की मते करती भी रखा इंटरेस्ट होती हमारे मेरा तो भी मन करना मुझे पता है अब कुछ चीज़ सेमिनार तो उस उधर कुछ चीज़ लाइक वो कुछ कुछ उधर अदो उनकी क्या मुझे लगे Federation of Skill Development Organization Sinduna Wang Nongpuk Lamdam State Mari Gi Musing Yawa Khanane Neba Mifam Ama MU Court Room da Pangthokre Skilling India to Build India Haiba Team da Pangthokhiba Khanane Neba Thormaduda Organization Gi Chairman Anil na Lamdam Asigi Resource Marang Kaina Lerebasu Madubu Nathaiduna Thamlaga Center da Mipal Tangnu Lebasna Lamdam Asida Tawak Pangdabuk Masing Hangalakli Masina crime kaya su tholokpa Hangalaki Haiki Masigi Thormaduda Manipur University Vice Chancellor SNK Sharma Organizing Regional Coordinator Mainam Binota, National General Secretary Puja Kapil Yauna Tuan Tuami Kana Sogyaki, Resource Person Singna, Skilling Programs that Chahi Amada Nahala Kun Training Piduna, Tabapana Pandam Tamli, Masina Lamdamasi Cell to give you Amadi, Kunaida, Town, Ohom Purakani Haiki. Manipur ILP Chanana Basangsin Kiba Miam Ihoda Lake Daba Mahiroi Robin Hood Ki Layrol and Kim from Awa Chingaleba Memorial Complex and what Sagarpada Sinane with the Mak Amadi Jesse ILPS and Sang Siliba Kongzang Sidam Miam Digmating Lorgan Haina Committee Chirol Amana Hairi Miam Nasuma Sida Tamois and Mating Pangbino Apil Tauri Tasiki Tarani Toida Dimapur Gilal Mati Dagi Passenger Purga Infal Thorakpa Winger Madagi Nagaland Police Nabongi Masak Karapangi Haiduna Driver MD Nasir Fazin Kivadagi All Manipur Interstate Winger and Cruiser Travel Drivers Welfare Union Nagari Chen Balepe Kongzang Sinkraba Matung All Manipur Interstate and Allied Transport Association Asu Kongzang Skimatang the Kanaringa Ngasi Basama Maharabida Nunga Thomjinduna Amata Thon Kibatong Association Yaning the Fundo Kre General Secretary N. Bimol na ngarang Winger Association na Kongzang Sogot Pinaba CM Piraklaga ngasi Association na Kongzang ngasi Sogot Kadra Sogot Loida Kanaring Icherekta Winger Kangbu na bus amata thola banina makatana bus selagani Kanaguma Union naman maram chana bantorokpada Transport Association na Sogot na lakli maram chada bandi Sogoloy Haiki Terex the All Manipur Interstate Winger and Cruiser Driver Welfare Union na gari chen malepe Kongzang sang silambadu matam kharagoi na komthok le hairi Kongzang Sangsli Manungda Mating Panglakiba Association Amadi Union Singbu Tagat Papungdokli L. Memo Singabu MPCC Media Department Cell Chairman in Hapada MPCC President Ayaba Pikre Food Security Act Khasi Kumadi Chana Bahorgani Haina Consumer Affairs Kin Nong Charge Puraba Minister Virena Fungdo Kiwafum Tagangai Oi Haina Tamil Kendrick MLA KS Joy Kisan Fungdokre Makim the Pangtok Kiba Pawgim from Aduda Food Security Act Janaragani Habataram Noi Adubu Masiga Marilena Batabak Thorum Singdi Paikat Pa Udri Fair Price Soki Tender Hydoctin Lady Kongtangasi Congress and Satarakpa Chinda Fajaba Tabak Tauda Adugi Saruk Oina April Tagisatung Mat Anabalambi Yatpa or Bia Hairi Double Minister Shape and PT now Lady Ba Paket Hari Wakum say Pali Bukum and Chigi Hona Bida
ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯧꯍꯜꯂꯨꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈꯥꯏ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 17 ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 9ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭रे ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔशिप ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯐꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯇ꯭रे ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯣꯠꯄꯗꯣ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯈꯥꯎ ꯂꯨꯞꯇ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ अमरोमदा थासी कुमादी सनबा होगदोरिबा फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा कानबा पीननगिदमक नंबोल केंद्र की नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 10 दा बेनिफिशियरी सिंगदा केंद्र सिगी एमएलए एन लोकेल ना कार्ड सिंग यंथोखरे एमएलए ना फोंदोखिबदा गवर्नमेंट पाइखलेबा थबक सिंगदा मियामना मतिंग पांगबिउ कार्ड फंगौदब सिंगसु फंगननबा होनरी हाइकी पीएल की ओइनदी अखोगी म्युनिसिपालिटी की जगह की ओइनदी 2312 नि अदुगा अखोगी ग्राम पंचायत हाइबा तारे सिगिसना अखोगी ग्राम पंचायत सिना पुन्ना अखोई ग्राम पंचायत मरी लेबनी अखोगी नंबोल केंद्र सि अदुना ग्राम पंचायत की ओइनदी 2681 नि मसी फन्यामना चिथरी अदुना चिथरी बसी अखोई पुन्ना ग्राम पंचायत अमसुंग म्युनिसिपालिटी जगह सि पुनसल लगदी होजि फौता 4993 गा 3 नि अदुना हुजि खिदैदा अखोगी एक असि की मतुंग इना अखोइना चन्नबा हेक हौगिबा नुमितगी थारगा था अहुमगी मनुंगदा अखोगी वालहौरिबा अदुगुंबा बेनिफिशियरीसिंगजु अखोई अमुक हापकनी नाकल अमरोमदा नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल ने कोर मफम सिंगी रेशन कार्ड यंथोकपदा नंबोल केंद्र के एमएलए ना खुद थिंगजिली हाइना म्युनिसिपालिटी सिगी काउंसिलर सिंग यानिंगदब फोंदोखरे चेयरपर्सन एल बीरमनी ना म्युनिसिपल काउंसिल की एक अमसु रूल की चटबी वांगदा एमएलए ना ngami हाइबगी मतागुम अर्बन डेवलपमेंट बॉडी की राइट मतप यानिंगदे काउंसिलर सीएस बसंतना डीएसओ न थोप ऑर्डर अमदा इलेक्टेड काउंसिलर अमदी लोकल एमएलए ग पुन येंगदब कार्ड अदु एमएलए न चथगवे थोंग यानिंगदे हाइकी सो अखोगी एसडीओ ऑफिसर लाइब्रेरी नंबर 9 की काउंसिलर सामुदा लोकल एमएलए ना असुगुंबा का यमसिनो यावि अरोय एमएलए गी दंग येंगनी हाइबी वफम मान थमागा ना कोई इसामक्ता मोइने फुगी तोगी एतोरपा असुगुंबा नंबोल केंद्र की मपी मपा अमा ओइना माना समाय तोदना कोई काउंसिलर मदा फुई फुगे तो वाइबसे आई काउंसिलर ओइना आई थमो सेंगे नुवाजदे अदुबो काउंसिलर अमदा कोई मपी मपा ओइबा कोई एमएलए ना समाय तौरगदी काउंसिलर ओइदबा मपी मपा ओइदबा मयामदा माना तौरंगदबसे कयाम अदमतिक पनिशमेंट पिरगुनी अदुना मसिगुंबा थबक तौरमसी अखोगी नंबोल केंद्र तौहनिदे अदुना असुगुंबा फदबसी तौदुना वायना मतो मोना तौगिदुना वायना आई वना मना काउंसिलर मोइना आई मियामदा अपील थमजे कुंबी केंद्र की सुआहान बोइना वार्ड 13 लेबा बोरायांबी ग्राम पंचायत की ओइना थोंखोंगदा रेशन कार्ड सिंग एमएलए एस बीरना यंथोखरे मखाताना वालहौरिबा केंद्र सिगी बेनिफिशियरी सिंग सु था असिगी मनुंग यंथोंनबो होनगनी तरमदुदा एसडीसी मोइरांग जिरोम सोमरेंद्र सु सरुयाकी मोइरांग केंद्र की ओइनसु केंद्र सिगी मनुंग लेबा ग्राम पंचायत मरी म्युनिसिपल काउंसिल अमा यावना पुनम फुमंगादा आहान बतांक की ओइना रेशन कार्ड यंथोकबा होख्रे तोन तोन फम सिंगदा पांथोक थरमदुदा एएवाई की रेशन कार्ड 453 प्रायोरिटी हाउस होल्डर रेशन कार्ड लिसिंग चौम सुनामा यंथोकी एमएलए एम पृथ्वीराज ना फूड सिक्योरिटी एक्ट असगी मखादा फंगबा याबा कानाबा खुदिमक पिरगनी कार्ड फंगौदब सिंगसु मखाताना फंगननबा होनगनी हाइकी नेपालीस लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन अमसुंग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी ना इरोमचनु शर्मिला ना चही तरुक आसपासपा की मायोक्ता चंगसलिबा चरा हेनबई खुंजगी मतंगदा पैनल डिस्कशन अमंगरांग नेपाल लॉ कैंपस पांगथोखरे डिस्कशन अदुदा ह्यूमन राइट अलर्ट मणिपुर की डायरेक्टर बबलू लोइटोंगबमना मणिपुर की मियामना हिंगनेनबा हक्की दमक चंगसलिबा खुंजगी मतंगदा वांगांखी हौजिक अटेरम ब्रेक मतंग
Imphal East, West amasung Bishnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lobi kudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mong da lobi bayagani enna akupa marol gidama contact W Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bishnupur Bazaar Bishnupur. Wanted some electronics mechanics for repairing STB set-top boxes at different places: Bishnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Unique Education Admission Open. 3 months SA1 Foundation course for CBSE Class 9 and 10. 5 months Foundation course for CBSE Class 11 and 12 Science. Vacation course for Navodaya, Sainik and Outsiders CBSE school students. 3 months Advanced course for CBSE Class 11 Science. Girls Hostel at the same block. Jolib 100% natural syrup amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimak unabiyu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Delta Tutorials for CBSE, Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump. Admission open. Foundation course Class 9, 10 and 12 Science starting from 1st April. Vacation course for Navodaya and others for Class 11 Science from 4th April to 16. Time 10 AM to 7 PM. For details, please visit Delta Tutorials, Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump. Mukana tarap nasiri. Numir hunmi ki khongsata Imphal la lamba Art of Living ki founder Ravi Shankar na Manipur si lining lai school puning sigwa mafam amani phungdokre Imphal hotel da pangthokpa paw mafam amada mana makha taraduna sahi tarahum dagi mamang da su mahak laktuna laison jinson ga mari len ba thabak thoram singda saruk yakiba leire lamdam asigi naha singi telen yamna leiba chautok chaningani lalhaubugi paladuna asi lamdam asida tuwan tabagi hiramda lalhori basi masagi lanai gi lalhobunate masi kathokpa amaga loinana pandam amagi makhada horiba lalhoni adubu lamdam asidi democracy satpa leibak ama oirbana apam ama phangnaba honabada wari saba ama changi wari saduna apam pamda phongdok naraba matamda ta miyamna pamleba apam phangani haiki. But present day thinking in the world, so it's not just sovereignty that can make them prosperous, it is knowing we are all interdependent that can make us prosperous. There is no point in having sovereignty and going down and down and down, becoming more and more poorer and unhappier. So when we are together, we can achieve a lot. We can become more prosperous, and for that definitely dialogue is needed. Justice, social justice and empowerment should be the foremost line. Every youth should have equal opportunity, they should get full justice, and they should have a say in the national or regional mainstream, whatever they want to present themselves as. Khongjom de Thorumda India ki President Pranab Mukherjee saruk yanam gidama hauzik sengko sagur thabak kana chathari kheba singi akoiba sengko leba mega tourist center mamangi sanathong amadi Marebak ning basing ning sing mitam gi sengko sagur thabak ahing nungthil khaidna thabak suri sengko sagli badu yeng sileba PWD gi SO ningombam Sureshna main gate ke amba saruk sembal loisile phajan bagi thabak sing paikhali gate asing mathak theliba chingoi amadi thangsang hapchinba loisilakle gate ki mamang da hapkadaba pitraina saba top hapchin nabagi damak puraktun leire tourist center asgi mamang oirap national highway da gate amasu ngasimak saba loisilagani kheba ching chingkhong da semleba water body asisu sembal loisile masing matak sariba thong asisu loire singthakta lariba food marfudran ithoi rong wangba lebak ning basing ning sing mitam asisu loisinna ba kan honari mega tourist center asigi mapung oiba thabak thoram sing yamna yam maramna sangaba mamang da loisinna ngamdraba su makhatana adumak samjin sajim gi thabak paikakani miyamna sumasida puning thawat piu phongdokli
मणिपुर महावीर जयंती की थौरम पांथोखरे जेन कमिटी इम्फाल सिंधुना पौना कैथेल लेबा जेन मणिपुर होदुना मियोय क्याना सरुक यादुना थंगाल कैथेल अमदि बीटी रोड नचिंग मफम सिंगदा खोंगसत चकी तुंगदा लाइनिंग लाइस्कोल की ओइबा थौरमसु पांथोखी नागा की निंगतम इहो सागतपदा असोब थौदांग लौखिबा रुसुंग सुइसा की मरमदा इबा रुसुंग सुइसा द प्रॉफिट हाइना मिंगथोनबा लाइरिक अमदि हाउ पुया कला बाइबल हाइना मिंगथोनबा लाइरिक अनि फोंखरे असि कुल डिस्ट्रिक्ट की सोक भयो रोइंग तांगकुल पांगथोकपा थौरम अदुदा लाइरिक फोंगwi थौरम अदुदा सेमुअल रिसोम एडिसी उकुल की वाइस चेयरमैन के.एस. थानमी अमदि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र ए सिसक्सु सरुयाकी लाइरिक सिंग असि मतंगदा इबा के उंगनाव योंगना रुंगसुंग सुइसा है मेसी नागा सिंगी निंगतम इहो सागलंबल सिंगबा म ओइबत नतना अवांग नोंपो इंडिया पुंबबो अमतोइना पुनसिननबा अमदि निंगतमनबा वखल सागलंबा मियोइनी माकी मरमदे इबा लाइरिक ममांगदा लेतेबदगी पुथोकपनी फोंदोखी आदि मादि चिंगतम सि अमतम पाइनेनबा हाइनको मा थबकसि हौरबनि मागे मरकता मंगवानदा इंस्पिरेशन ले इशोरनको ताकबिब ले अदन मासी चिंगतम हारेगा होजि लेरिबा तंबाके मिटेगा तांगफुल नाका असिंगक नते लेरिबा नॉर्थ ईस्टर्न साइड लेरिबा चिंगलोन मापन से असे अमतम ओइगने हाबि मागी थ्योरी सेडुल ट्राइब डिमांड कमिटी ना संगसिलकलिबा खोंजंग असि हेना मांगलोमदा संगसिलनबा खोंथांग अमोइना ममांग सहिगी मे मंगादा खोंजंग असिबो हाथेंगना सोरपा लुप 19 की मेसिंग याबा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अमा सेंग्रे हाइना सेडुल ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर ना खंगली ngarang pangthokni khaba world heritage day gamali nangasi bisnupur municipal council na confirm singlaiba historical place singda lamtu singdokre council asina sindrangasi kiam baning tho hak tak lerakba bisnu temple amadi khagemba maharaj ki matamda konungoramba mafam sing sidok sengdokhe